Shalom. Na yan ba no wari nir yondak. Wene pano wene no mingi emetugrogun. Inam buku Matius pasal 5 ayat 31 nen 32 guli emetahun. Aluak mana nyegarolir ke ap dambe dau maka jirige wene. Wene bale gembi yegeron werek. Ap nen ke togo dega kalok an keti togo digio. Yiluk kumi dambe bataka mendek dirum baloko keti wogorurago. Oge nen wene ambi yokirago. Ar keti ap ambi no maruk ekideki monogo dambe kega kalok keti ap ambi arik mende wanigin kalok ap eti maruk erogo bigino. Tanen ke monek dambe kega mendek ti wanigin kalok ir eti maruk ar imuru wanek doguno yiluk yorage. Wa na yen bae no wari nir yondak wene panum de no eta guliara metoko. Shalom.